Best Collection Channel Clear tu te chibei le vek ole tuntruma chuan Pakistan Special Service Group SSG te chanchin kan en hodon ani video masalama khan para SF commando te chanchin karon da to a comment lama SSG nen hian kan khai khin thei chuan a lom om viawang Special Service Group din chaudan Color Borok chawa khan US le USSR te khan lam tang zonga ho nei tumin anin elton vel ti video masalama khan kenin ho to a chu wangin US le Pakistan kha thian thatak an ni lai ani a US hian Pakistan hi ral thom le sipai ti chang tunna apui viau bokani sangkhat zakwa somnga pathum sangkhat zakwa somnga palibor vel chuan US hian USSR itnan Pakistan chu ral thom le sipaya nasa takin apuya Pakistan a Special Force thatak a om theinan US hian ma arun lak puyani 19 Baloch Regiment chu cheibol chhouni in chumiatan chuan cher chho anita ani sangkhat zakwa somnga panga a 17 Baloch le 19 Baloch te chu suifinin United States Special Force ho tu Lieutenant Colonel Dean F. Barry chuan kai hruain training a pe chhota ani ti chuan March ni somhi pathum sangkhat zakwa somnga paruka Special Service Group SSG chu din chho alo nita ani Lieutenant Colonel A.O. Mitha chu Commanding Officer Masaber ani tabok US lam vilpuina hnuaya SSG training na hmun tur te siam chho ani tabok ani battalion ni phung SSG din ani trantir hian regiment kalphung anga kal chhawani a battalion thuma siam phot ni in tuilut thiam battalion te parachute zuang thachi battalion le langrama chachi battalion ate then hranan ni a India le Pakistan indo voi thumna sangkhat zakwa somsari pakhat khan SSG hi ti len ni in battalion pariata ti len an nita ani heng battalion te hian thiam bik na le that bik na an nei vek bokani SSG hun pui hi chirat ni in he hmuna hian SSG training school po oma ma seram chung hun ranga nun chanzirin an fe chuak train SSG battalion hi Army Strategic Force Command ASFC enkol na hnuaya an oma ASFC hun pui hi Rawalpindi a omani Pakistan Special Service Group hi battalion pariata le company pathuma thinan ni a heng ho hi thiam thil bik nei vek an ni atlang puin sipaya hian battalion khata sipai zathuma tanga zariat inkaran omtlang puya omza te ro ain anglo thluah thei Pakistan Army a Special Force Battalion te hi Lieutenant Colonel in an kai hroi tlang puya battalion chu colonels enkol na hnuaya grupa then hran le an ni a SSG te po hi hemi grupa mi hi an ni SSG hi Major General in an kai hroi vele thungani an din chan SSG te hi thil tum panga nei din an ni a chung an din chan panga te chu ram chung le pona Pakistan ven him na tho te Pakistan ta na en thlak na tho te in beina le in dona a mel matar ma su tur te engral thuam po in beina a chelek thiam tur le chung ral thuam manga mel matuk le te chu an thil tum an din chan pakhatani bokani Special Service Group te hian mo phurna dang an nei zinga ramta na mel ma beile chan chuan na tho te mel ma buton dara suwa sam tur te in pom chila in beina te hel ho kota sipai tang chan chuwa te bei pui thak na na thu le lakhon khom te in rem na om thei na na ke pen te taksa chet na mai ni lo ril rulam in do na ma chon te ven him na ta na mo phurna hlen te mel ma te dap chwa le tring mit te hi an na te zinga mi ani bokani he SSG hi Pakistan Strategic Force Command te enkol ni in Pakistan ISI ya Covert Action Division ho lak le hrual zoi an ni a an chet latna tam ber hi van tlang le media te hriat lo akal pui thina ni bokani training
Special Service Group hian training ro thap zet mai an paltlang thina taksa soi zoi mai pialama ril ru thlenga hau tak taka in hrualna ni tin na yani a hriat lok lo zona chan ngai ni tin an ma chon thina ni tin KM somnga chuang ke akalte shrem ngai lo omta se cherat le chapri inkar KM ko le meter zat huma thui KG som paruka rit ap chungin an kaltir thrin bokani Special Service Group te training a hian taksa in soi zoi mai pialama judo le karate te ne so taka thiam ti ran ni a ral thom eng chi po zei taka khoi thei tur hrualan ni a bom le puak thei thil chungchang zir chian te le ral ram le rampil ril le tuipuya ma ni chau po a dam kho chua thei dan tur te training pek vekan ni SSG alut te tan hian training school rang a oma vuram le mun sang dewa te lang sang dewa sipai nun chan zirna mun te thlona le boruaka in baina lam zirna mun te tin mun kho har le thaler hmuna te zirna mun an nei boka sniper training school te a oma atulang zelin training na hian tirkwal le son kwal an ni thin bokani an training laya mimal tin te thiamna bik le thatna bik thlir chungin an training zo hian battalion ranga sem kwal thin an ni SSG a training te zinga hian za somriat panga atanga somkwa hi training tluan pai lo ni a hriat ni in training a hau tak em wanga ni kumtin he special service alu tum mi sang te lan om thina ma se to pa chuan sang chuang zinga mi za vel chau fiana hau tak paltlang an om chau thrin he special service training na hun pakhat chu tui hleu thiam hrat kho kheng an ni na an in cherna hian ni boka tuipui le akai noi in baina hian tui hleu thiam hi poimo takani awang hian hei hi paltlang nge ngai boka Karachi tuipui manora thlerkara hemi atan hian training hau tak an nei thina tui hleu thiam saklia mai ni lovin thui tak hleu thei tura cher hriam an ni bokani an bultan tir dewa chuan SSG te hian battalion pathum an naya soito angin hun ranga le khoi hmuna po in beina ma chon thei tura cher hriam an ni ti lakan sei sual om lawe thaler tui om lo na le mun ko hara po chetta thei tura duan an ni a mun sang le tlang sanga po che thei tura hrual an ni bok mun hla tak taka ke akal nga ya in beina ma chon ngai po paltlang thei tur khopin an hriam to ka tuipui le tui hnuaya po in bei ngai se chung ti thei tur chuan cher chho an ni August sangkhat zakwa somruk panga khan SSG te hi ti len ni in battalion lianzo ka hlan kai an ni a Khovela Special Force Thaber Bertanen nun chan lo zir ho to ani British SAS te US sipai ral hrat rual te le Chinese lam tenen po ral thom le thiam thil zir hawin an thiam na pai pungin an lo in cher hriam to bokani survival training hei hi aturu hle rap omlama po akal jok ome ramngo pilril thaler hun le khoi huna po dam kho chuak thei turin an traina mihring ei chi omlo na huna po an nun kho chua thei nan ei tur om ang an dak chu angaya chumi ti tur chuan training na in hrual na sa takan nei thina ni anung chunga rule sa eite ar nung chung a ngong se buna a sa eite thil chi sang an paltlang vek thrin mel ma soi sak taka in soi sak chiam te thei to pana amonga han in vuak pop mai te chu an paltlang thina ni hei zet hi chu anabokaniang pachang po rol top cho in an aw rong mai thina ni hei hi chu video da chi ani lo wangin ti lan ani lawani SSG ni tur hian enge paltlang ngai olsam takalu mai thei ani em Pakistan ko le tui kum som hi panga tanga kum som thum pako inkar ni angaya inti luina emoni lawa mani in huam na ril ruputa na ni sipaya kum nga tal an lo tang to turani a minute khata push up voi somni ti thayanga ya sit up po hi minute khata voi somni ti thayanga bok minute khata pull up voi som panga te minute sari le second som thum chunga km ni le meter zanga tlan theite anga ya ni medical fitness chu thusana lo ngai ta ila hiltam takzinga sipai thuam fam kema in khuamin an silai man coach G3A3 akchungin meter som thuma thui tui an hleute angai bokani
mit thatak an nei angai mai ba ka fit za somre ta sanga tanga tuye zon thak te minute sari chunga metar zakni chu chu fit zaruk somnga paruk tinani chu tiang khopa thui tui hleu nga yang te lilu chunga metar som hi panga tui hleu te chu baltlang veka nga yani an hnu ma then khat Pan America flight 73 chan chuana samhul pha thla sang kha zakwa somret paruk keini ram lama chuan MNF rammu te lo ho kum khan Pan America thlona 73 chu misual ten an thuai ko ya chu thlona chuan thlona tui tlak chama wangin Pakistana Karachi ya tui thun tura tum lui tirani a in biak na hlo cham hnuwa hruai koi tu te chuan thlona khwal jin then khat chu an that chho tan ta a SSG te hian chu thlona chu thipui ang maya rangin an tuam ta nga la hruai koi tu pakhat an kap hluma boruak an thunun zui ta ani sikul no pangchan chuana ram tukla sangkhat zakwa somkwa pali kumpo khan Peshawar khopui Pakistan mar thang biala chuan Afghan hel pathum hian school bus an frenga an school bus fren hi Pakistan khopui Islamabad ta Afghanistan embassy an tlan lu puya he basa hian zirtir tu pasari le school no pang somsari pali an chuang ani hemi hnu hian mi somnga pasari te chu hel ho hian an chua abak chuan la hreng zui ani chung te chu mi pano pang som paruk le zirtir tu te an ni a in biak rem tum na zong zong a hlo cham hnuwa chuan tharum hmanga mitang te chu chan chua angai don ta ani Pakistani thunei tu te chuan chan chua na thok tur chuan ruam hmanna an siam ta a hemi thok tur hian SSG ho hi the chua an ni ti chuan SSG ho chu school no pang chan chuak tur chuan an ron thok chuak ta a vai voi aya rangin embassy kong khar chu an ron the honga hel pathum te chuan kap thum ta ani mitang te chu hliam om lovin an chan chuaka chan chuan hna an kalpuina ata na hunan man hi second som hi chawani an ti chomir thla sangkhat zakwa somkwa pariat po khan Pakistana Balochistan huna Pakistan chuan nuclear ate sa hemi du lo hian Balochistan mi puizi nga kalfir fiak deuh pathum chuan thona an hrenga in biak na hlo cham hnuwa SSG te hi tirlu an ni a hruai koi tu pathum te hi SSG te hian an vathunun theita ani heta hian passenger tu ma hliam le na an umlo ani March ni somthum sang hi pakwa khan Lahore Police Academy chu misual ten an lu chua heta hian SSG te hian nu ma thatak nein boruak an vathunun thei bokani sipai hun pui beina khuang choi tha ni som sang hi pakwa po khan helpol then khatten Pakistan sipai headquarters an ron baya heta hian mi pui poi sei lo somli pani le sipai ho tu then khat an freng ani hemi chingfel tur hian SSG commando ho tir chuak nga an ni a helpa ko an thata mitang somthum pakwa an chan chuak bokani helpola mi pakhat an man bok he in beina hian SSG commando paruk le mi hren pathum an thi ve boka mi pathum SSG member an hiam bokani public school beina keini lamin mas lom tura kan in tin tua chholai pol tlak thlani som paruk sang hi som pali po khan Peshawara inkul helpol tarik i Taliban te chuan Army Public School chu lu khungin mi an hrenga SSG a zarar company mi te chu tir chuani in public school a helpol te thil ti chu an vati top ta ani hel ho hi tha vek ni in he school a hian mi sang khat vel sikul no pangan oma misual ho hian mi za somni pakwa vel an that manani an tha zinga tam ber chu kumsom pahni atanga kumsom paruk inkar an ni nge SSG te hian sikul no pang zariat somli an chan chuak ani SSG te hian tunlai ral thuam thaber beran manga para SF ral thuam man kan soito a para commando ral thuam man ang deuh thoka SSG te po hian an mang ve a in ang lo tlema zong ero a omani mitam tak chuan Indian Special Force te le commando te a in SSG te hi rin tlak zok le hrualna sat zoka an nga ya ma se du zong le tha ti zong in an lo na khovela hian khoi zok nge tha ang ti chu in hial na om reng tur ni in alang kum sang ni bor chho vela Pakistan a hel tam takan oma Pakistan po hel khoi thin angin ram tam takin an pu hial thin ani kha Osama bin Laden an ram chunga alo toma wang te khan hel te le Pakistan hi in mong zom anga ngai thei ani na la ya om reng ani hel ho tom na anga khovelin an hriat na thai bautumin
Pakistan po hian ma ala viau mai hel ho te nun ron dan le hruang hrau dan zong zong chu kan hre awme hel ho aya se hel zok tur le an tor chelna le tama tur chel tur te hel ho te ngong len na mun zan thim le ram hnuai le hun tri bai om tin reng te chu hel ho te ai ma a nel zok turin SSG te hi cher an ni reng ani chu wangin Pakistan a hian SSG te hian hel tam tak chu an lo suat rem to a hel soi tham pon om to lo ni in Pakistan lam tran tu te hian an soi ve mek bokani ole khati zong kha tu na tan chu ni le phot mai se comment lama soi ho ni se tha ome in zawa in mang tha le vek ole